ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nani musaisia nina ukethiana na uthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo ti wakeli wa matuku 18 mwaini wa katano mwaka ni 2021 wiwi kwa tiwa kwa kana wina muthenya mwailu na indi uni Vilingi wa Mauvoo kuma Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba na wina kwa Veronica Siombua na Kesharo Ndinda nukwitha aitwa liulila Mauvoo maitu kwa nzia ya meko. Nina uthocha tukwavikie na kutambania imwe ngina mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi ekaitu kwate kati wa amwe ala tukumbanisye muthenani wa umundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa Musumbi William Ruto kumya witano kwiene nthi mavikie na ukwatana. Uvungulu wa makamisena ma IEBC. Enendi mama kuweni kukwata vudha. Mausenyo ma evia ya Nzambani. Vilingi wa Mauvoo. Ni na uthocha tutambanie imwe atongoi mangwatanio ya kiuteti ya One Kenya Alliance ala ni mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi wa ANC, munyanyae wa Ford Kenya Moses Wetangula na mwene kivila wa KANU Gideon Moi kwi umundi kwa vamwe ni maleana na uti wa koti wa yulu wa kumiweta livoti ya BBI tauvathukanu na miao. Okavindani kau ndongo ii ni siakulia muvea wa uima wa mwi ivikie na utethe sia enenthi kukwata nzanzo kwa wingi nundu ukumbo wa kana wa uau nutona kwithiwa mwaini wa mwonza. Munini wa President William Ruto kwi umundi ni wanena itina wa kukilia kwa ivinda ya saa Ruto ni waumya witano kwa enenthi maiketikile kwa nwa misingini ya kimbai vala wakulia ndongo ila ikwenda ivila kivathukanyo itavye enenthi ikameka ata Ruto ainenea musini kwake kuya Karen chathini kila kivikitwe ni ndongo ikauta ila imukwata mbau evo muyumbe wa Malindi Aisha Jumwa vala waasya nuna atanie muno itina wakoti wa yulu kumeweta livoti ya BBI tauvathukanu na miao. Stephen Faith naindi ekaitu kwate livoti isu unduye ile. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia ateti alame kwenda iwila siaki uteti matavye enenthi kilame umanenga indeti kulicha maundumaki uteti wina muaniko ainenea musini wake ulawi Karen musini wa Ilobi wala mathoketie makanzala matene Ruto ni wasiakana ni batonye kandongo ikakwatana na kwithiwa na witikilano ute wa kuiendesya witikilano ute wa kimbai kana wa kuania mbai. I want to persuade leaders in our nation that there is and there exists a real possibility for all of us to come together and to hammer out an agreement that is not selfish, an agreement that brings everybody on board and creates a path for Kenyans to work together. Even as they compete, they should compete about issues and not tribes and ethnicities and things that divide us. Na yule mtu ambaye anatafuta uongozi wa Kenya atuambie ni nini atafanyia Kenya, ni mpango gani ako ya Wakenya wote, sio kutugawanya ati mimi ni kiongozi wa kabila hii na nitaungana na kiongozi wa kabila ile na nitaungana na ule. Na Kenya hii itakuwa wapi wakati nyinyi mnapangana katika mambo ya ukabila?
where will the country be? Ainene achathini kiumo yumbe wa kiliombunge cha Malindi Aisha Jumwa ni waelesea utanu wake kumana na utui wa koti yulu wa BBI na kukulia enenthi mamukwate mbao munini wa Musumbi William Ruto kukitia kibila cha usumbi unyuvanine munene ukite. Mimi Aisha Jumwa jameni, kama kuna siku nililala kama mtoto mchanga ni hiyo siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu na tunamuomba Mungu anayeishi na anayeweza. Wengine wakisema wana uwezo, sisi tunasema watu wakiita baba zao kule, sisi tunamuita baba yetu aliye mbinguni na anaweza. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, tuendelee kushikilia deputy president, tuendelee kuwa pamoja na tuna imani kubwa sana kwamba hii serikali tutaunda pamoja na deputy president. Kimani Ngunjiri ulani we muyumbe wa kiliombunge cha Bahati ni wakulia munini wa Musumbi William Ruto ndakethiwe nanzika nundu nutumitwe ni aingi takiao na yukao ulawe na woti wake nundu nimemutwika takiao nikenda athikiye ngolu yake ila ni kuitia kibila cha usumbi usakuwa nini munene ukite. Your Excellency, ile kitu ningesema usikuwe na shida. Hii vita sio yako. Hii vita ni yetu, sio yako. Wewe pumuzika, kaa kando, usilie, usipanguze sisi tutapigana hiyo. Kwa sababu wewe umekuwa daraja ya kuvukisha watu. Kuvukisha Moi wakati tulikuwa naye wa IK tulikuwa vijana akapita. Tukakuja ukapitisha Raila Odinga akapata kiti ya prime minister na ilikuwa ni yako. Akachukua hiyo kiti. Wao kanyamaza. Ukakuja ukapitisha Uhuru Kenyatta. Sasa kwani watakuwa daraja ya kupitia watu wale wengine? Faith Mackenzie Mutunga, Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Koti wa yulu ungu wa majaji atano dona isie nzama ya unyuvani na mivaka kana IEBC kwa oyuki katiba yitona kwa lanya unyuvani nundu ina makamise na meanu kwa teania na chu IEBC ni ya siakana mbe wandu mana mwonza ni mana atumite mavalua na kususia miana isu ina ya makamise na manzama isu Benjamin Mwaka na livoti isu kwa wingi. Serikali umundi ni avetangaiko wendegethiola inatha kichikotino wa maundu ma katiba kwi iyo wakwenda koti yambe kuungamia kuthukumithia kuchio wa kusia kutoyo kwa BBI ula unaumiwa ni koti wayo luva musino ilovi wakana muvitu. Munene wa miao Paul Kihara Kariuki ni wawetakana we enda kumbanya na kuthacha kotini ikuani thimwe kotini wa appeal kuliana na uchio wonde ula unaumiwa ni koti wayo ulu. Zama ya IEBC kwi iyo onayo ni naikisikana ni kuthi kotini wa appeal kuliana na uchio wa wakana muvitu na ula wathingilile kana zama thina vina wakutoa isia iseso ya kwalula katiba itena makomishona make onde itambia thi yonekana kwithwa yende kuthinikwa kwa mituki umunthi zama ila yende kutoa isia wasanu wa makomishona ana alama tialite ni yawetakana o mituki yethwa ivithwa masitwa ma alama sapuiwe kususia miana isu. The applications were to be received by the selection panel by yesterday 17th May 2021 at 5 p.m. East African time. The period for receipt of applications has therefore now closed. The selection panel wishes to inform the public that at the close of the application period, over 700 applications were received for the 4 vacancies in the position of member of IEBC. Thini wa maandikithio ma BBI na alama na inamea makutethia enenthi vanene ni vamwe na kuongela kwa mbesa cia county na kuseove wake na chama MCA cha World Development Fund. Atongoi aingi makiuteti mainene acha thini kimwe cha kumanenga mithinzi ya atongoi alama ikitene sava musini wa ilovi ungua mwavuli wa mizani Africa. Nimenda mbunge imanenzi ya kivathukanyo siekithia kuungamwa kwa BBI kuthithwa kuyungamia kuongela kwa mbesa ila siaileta kuvikia county. Even if that document called BBI does not go anywhere, there are 2 things I want us to do. Money to the county, the 35%, and the 5% ward fund. This, we must fight for it,
no matter what happens, this is what is going to turn this country around. Ward Development Fund imaanisha yini bodi usogwa nzama tele ya CDF ya kila ward ikasiasi ya maundu netiki ya kuu na ndo material waku na oyu itamba kwa nono mbesi ila siyabone nini nicho kitumi bana ya wa imbesa siyamba to sugar that 5 uza kwitho wana ila siyo ka ila tena siyo you get that 5 nono tukwata 15 twithe wa you makuoni ka ondila 33 million tukwata oyu tukwata even 70 million na mbesi hizi uthautana kwa maundu ala manini mabalabala kazi kwa vijana sindu cia muika sindu cia ikundi cia ibitu kwa thanisia kwa kukuongela kwa mbesa tiko thuku. Mnajua ya kwamba I cannot hide what is in my heart. Mimi nafurahia sana majaji wetu wa High Court na nasema hata wakiendelea mbele wa Kenya wako pamoja na judiciary. They did according to the aspirations of the Kenyan people. Our problem actually is not the constitution. Our problem is just having the will and focusing on those people at the bottom of the pyramid. So it is very important that as leaders, we look at the households that are suffering in our society so that we can see how we can uplift them. If we can elect and de-elect Didmas Barasa, if we can install in office Timu Wanyonyi and remove him in office, even by constitutional terms, that a governor cannot go more than 2 terms, an MP is deemed to have finished after 2 terms, although that is not law. It's people's perception. If we can go that route, we must ask today that even judges from the level of a high court must also be elected by the people, so that they are also accountable. We must start having these discussions. I'm not saying we do it tomorrow, but we must start saying, if governor is accountable to the people, president is shaking, all over the world presidents shake towards election, because they have to be accountable once again to the people. MPs back to the people. Why can't also we hold judges accountable to the people? They can wake up and make mad decisions. What are we going to do as a country? Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nye, nito Benjamin Mwaka. Ni utanu kwa enenthi ma kaunti ya Makueni itina wa ma MCA mambunge ya kaunti isu kwi umundi kwa vamwe kwitikelana na livoti ya mutalatala wa kiwu ula wa vitukithiwe mwaka muthelu na watwika mwiao uu uitonethia enenthi aingi ma Makueni kukwata kiwu kwa mituki o ingi nutonethia kuseuvwa kwa board nzau ya kiwu undu ula utuma nzama ila ikite kiwu kivikia na kukwatikana. Caleb Chalo ni mwandiki wito kuma wote. Mbunge ya kaunti ya Makueni munthoni avitukithia ripoti ya kwambia utumika kwa mwea wa ungami wa kiwu kaunti-ini enu ula wavitukithitwe mwaka muvetuku. Mwene kivila wa nzama ya mbunge isu ya maundu ma kiwu Kisungi wa Katete aweta ripoti ita yendekethetio kuseuvwa kwa bodi ile kungamia kiwu kaunti-ini enu ovamwe na kunengane license kwa nzama ile kungamia kiwu nikana wisethia ni tono usungia mukulyo yulu wa maundu ma ungami wa kiwu. Kwa na nyola wiki na Mutongo TV itina wa kikalo cha munthi ucha mbunge kila kitongo wene deputy speaker Harrison Mutie MCA wa Kithungo Kitundu ula ungamia nzama ya mbunge ya maundu ma kiwu ni waweta kana mwe wambia kutumika wekwatiwa kueta ungami wena utheu wa kiwu kaunti-ini enu vamwe na kwailia unaicha wa kiwu kula kwi enenthi. Umuthi ni twaete motion wa mbunge tueletie members undu tuvangite ku implement Water Act ila yavetiwe ni mbunge no last year na ila yailite kutethesia katika ungami wa kiwu na ende muya osu nunenda sindu ingi sietawa regulation ile ikuonania undu wailite kutwa iwa na i regulation itu na service kila kingi board ila ikethwa iungamie siegu ila iketa wa Makueni water rural water board nitupangite yambiwe advertise wa yambiwe mwiyo wa thanthatu nikenda wese kwithia tuitwika itubika mwi wa monza wa nana yambia ku register water service providers kati kuyana na mwi ausu wa Water Act usu twa service last year nitwaitie kana water service providers nimo makethwa me andu ala makaungamia yake guo nundu mwi au wasiesie wesa kwithia kiwu chitu cha Makueni ikithitwe kiyungamiwa na ungami ula muthuku zaidi ni ila ikiwu cha nangika cha ball etha ni cha supply cha nangika uyesaithia committee ndina mbese tona ku repair kiwu kiu
Nake MCA wa wadi ya Kikumbulio Kalunda wa Kalunda ni watunga muvya kwa kalima Kikumbulio South kwa kwitikilia kalima Masonga Lane na kalima Kikumbulio ya nthi kutumia kiwegela chumete vandu veta wa kwa chai na kila wendekethia kitumike kwa kunywiwa kwikuo ni kwitha isio isiethetwe ikombeletwe ni mathina maima kiwu. Kila kingine te kwenda kwa ashu andu maituma Masonga nondo andu maituma Kikumbulio South manete kalandile kwa chai kana kibuchuke ikipikia andu ma loa Kikumbulio South na andu ma hapa Masonga kwa kibuchonywa na kibuchuchu kiuthi utumika kweka irrigation kithi utuma kwa kunywa peke yake kutendo kathi andu atuma Kikumbulio South nondo akwetikilia andu maituma loa Kikumbulio na andu ma kundu kwetu Masonga metho maitumia kibuchu kwa bakuvi kwa domestic use with more na industrial sianywa kitana ngigite. MCA wa wadi ya Otenzio Felix Mateso ni wawetakana ivinda la muya uwambe ya utumika mangoya lama tumika akuta kigumu sieni wa wote na lama nenga ya kaunti ya Makueni sitwa ithuku maikethi wa maitumike nge ne kwitha vena miradi mingi 11 ni wa kwithwa ina ice kigumu musieni wa wote vinda imwe andu mayasia mangoi mavetwe nundu pata oni waelendo wa mangoi mayuta kigumu lakini mangoi maivetwa patekigu na kwa vinda yindi tikite mivango misio muno ya umina thina wa kigu pata oni wote. Mbunge kwisila nzamani ni kwithwa itumbithia mathangu mana ikwe kula kwienenthi ni kana methiwe maitona kwelewa ni muyao wa kiwu kuma mwakoni wa mbunge kaunti ya Makueni wote. Kiripoti ya Mutongoi TV ni Caleb Chalo wa Mutunga. Mausenyo ukambani ni maingi we musiaisiani wisi ivya ya nzambani ivya yi kauntini ya Kitui kilomita 13 kuma musini wa Kitui ivya ya nzambani iwetekana wathiululuka wi mundu ume utwika mundu muka na wi mundu muka witwika mundu ume. Mwandiki witu wa Mauvoo Onesmus Chalo ni wendie kumanya uwo wa ndeto isu na avika ivyani ya nzambani na atumbanisya livoti ye mwanya ya va ni nzambani. Etina wa evinda yasa yu ukewa wa kuyana kwa evya ya nzambani niwo o kilomita 13 kuma musini wa Kitui lelo ni wa Kitui mutitu vane kisioni cha Nzambani kila kisub countini ya Nzambani vala venguma kumana na evya na ilatu kueleswa wambililo wayo ni atumia makibaloki. Evya ina wasa wa mita yana imwe 83 na wambililo wayo ni eka 5 na yolo eka 3. Kwa masito makwa neta wakabwele nsukuma abanza mbani roko mwambililio ni papa ya ikindu ya iketheka 5 flat niko umilile 3 umwe ne ono tukinite ta wanzamba nzamba ni wa mundu wambe kwa sevia wonie isio akwiye usuwe kana mai yo thiamba ki kana mutu nela wosi ebiesu no ekiye nondoni yake akoko kwaka na kadi ya nzamba aende na kunangu ni wewe nondo yake mabala wiki ebiesu yeini akwitaba ethi ani mbito indi tu amiano sevia ni to yesusu kana mau mathiamba ke na kana mutu nundu tene kuyai mitu kuyai ilicha kuthia mitu ono mundi bakela ita yake mo ithia wana mabiasu kwambata kwa mundu eviani ikuwa evinda yandateka 45 kuyanana na wasa wayo ufaidika utoke kwenye umaskini kabisa. Kama ni kiwanja ungekuja na milioni 2 utapata milioni 10. Umone walikilie kwoko nondoni ya Nzamba na ethia ibia yiyo likile nusu yaguo yayo nondoni kwake no anjaribi kukusya no ebiesu na ethia ina wito na Nzamba ethia anu kuiwa wo na mona kiti kindu cha kawaida mathi maketa sei nikenda moka mamana nicho ni maindie na la maindie na ile sei ni mokie na makuka makitia tayari Nzamba no kunukiwe ni bia but ndakunyiketo mutwe apiketa bangingo ni mokie mera na Nzamba ndaitika malata tu Nzamba ndaitika
Okay. Nema sije mona suwa endete pa yakutho. Mona nundu kuku na mucia nzi. Na mucia isi de akitha kani bindezi na mucia minambo kana mbo nini. Siambete kwazo cia bingi wakula kwa ilete. Ne maendie mavyo koma maja tuko kwa choko. Na ila mokia kwacha, mokia koma na nevia hii. Ekali makisyoke measekana evia ene mondo. Na niendeana kuyana kila muthenya. Osenyo kisio niki vai muti weanana na evia na ila itumika hata ithembo ne atumia makibalo ki kwondwa kwetia mbua. 1952 niwe via ya balukile ya ibaya nondo isu nondo la balukile 1952 nondo engene no twesela bano babela rajeno isu nondo ainge mease kuthiuka evia mabinda Mwanza ila ne undu mwana kuthi kilomita 35 ni kuvindwa muvai waku ethia wi mundu ume witwika mundu muka na ethia wi mundu muka witwika mundu ume ni kuumilile mundu ume omwe acie no kwanzisha na no athiukie na apinduka atwika mundu muka na atwa wasaidia no lotete asombe ngo atwewe na athieka family yake miaka 3 nzelu uko wa mundu usu nuno kete bawe tetu ni serikali account yake twi na ndipo tunaonie kana usu abindukiwe na ethiwe noko Hendi musiaisia ngewa isu ya ivia ya Nzambani niyo yutunenga mwanya wa mbe wa kukwata udhumu na endi ni kwateni wa vikia na umana ivia ya Nzambani thiva na kwika wa ata nikenda mundu akavikia na uvindwa muvae na endi thanu kwiga muvae waku onoeti na ovikie na usemba ndini wa ivia ya Nzambani na endi mitikili tukwate utandithia na endi tisiokethia nitukwendea na Vilingi wa Mauvoo na endi thawi na undu ukwenda utuma ndini wa studio sito wetuma ndini wa namba ya ili 39115 ili 39115 na etukwitha tisoma mautumani menu na endi utumani waku ni manavyo vaindevi ikuvikia na kutilwa ndini wa simu yaku yakaitu kwate utandithia. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply it to kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Overman na Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyania sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisio na utuika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea nde tuko ni esimo kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya inya kalete nenda kudisa ani ndirene kunungo sakane meeting leo usine kwa yanoka karate kutia leo nene kumineya kwanza wewe unetilanga ngima ninyosu mbikene samoka nini ende ngo kwa yanoka wewe sawa ninyosu
Nyaka leje gimene ya mutuiba. Ita wa ra premium. O ra mudei sangu lunga mutunu ngonga isawu. Wa kambune ngi bandika wone. Nenda ra premium. Oui, there kaleje. Njalo. Inde watu mine angima. Ona kwenda muti ya nduzi yote ndukani ngo mutu ngi wona ngembeza. Mutu wa ra premium ti mutu woti ya ngima. Ona meeting ngwenda akoni. Ni wana meeting. Mutu wa Raha Premium ula niwo wito wa Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisie mutu wa Raha Premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa Raha Premium utanu wa musie Mauvoo la makwata mumea uwa mbembe notameva Mauvoo mono bia ko usu wa kino maybe ne we there wongeo weta wa umeze kendo kio ba yolo nyone ba getelini yolo ba getelini wasia wa muimi ni na udhocha ingi mwanake wa ukuu wa miaka 21 kuma mwingi kauntini ya Kitui ni wende kukulia akwate aki yake itina wa kwasya ni waumiwe ni mundu wa musi mwanake uu easya ni watulilwe moko make eli ovamwe na kuu Lina Musangi na livoti ya kio cha mwanake usu. Mundu umwe wa miaka 21 kuma utuni wa muliluni mwingi uthuloni wasuwa kauntini ya Kitui wa mikule serikali imose itambia kimia mundu umwe wa nyumba yo kana anko ulona mubuye na muthi na mutula moko monze na kukumwe Kama sita ni Tom Junior Mosili nina miaka 21 Mosini muliloni na nina abuiwe ni anko wako na tulango moko na mao of which netetie mwitu wake alikia bala room ni kwanya bala ni koma osa sim card yakwa na nyendi ya mwiti ya netse inyake na kenete inyake on Saturday okilambwa lakini nyendi ya mosongela akwelese kiko kiesi vitali ni wa mwingi level 4 Junior Mosili niweze kana anko uwa kia na mubua omwe kana tiwa bau na athi kule nyake uthikitwe weo ogila anko okie ndate ya issue okile Sunday ngo embete bobe kendo kyanye musiosu nesio kilo biro ikula mama kwa thikitwe nambe ndi wabo ona bube mondo ni related na kionata au malanza adiosa modhi ambo andulanga umao na moko na bikasi vitali niwe nengane bili aiteke niko sio mamao na koko wengine wasekana ni makuni liboti kiseseni cha polisi cha mwingi ni bawa huku nyumbani ama yetu akone report polisi talengewe obi mambe makashughulikia na hapo Musili ni wale sekamemeka kana anko wake kumebinda yundo oneka musi kuma mwingia katika mtini ya Kitui nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi naende ni pole kwaku mwanake naende na useo atui kana o ithie andu tuketha na ngo ya mundu naende ndi ukulia wetu umundi undula wika mundu niwe wenda wikwe naende ni pole kwa mwanake usu. Kaunti ya Kitui ni imwe kati wa kaunti ila sithia wa na unyivu wa kiwu indi yu ve mundu ume umwe kwa isitwa Musioka Ngala wambisie mulati wa kuthesia kiwu cha kunywa na vala useuvasya mbesa kumanwa na kiwu kwa kuthoesya ekali mamusi wa Kitui. Ngala ainena na Mutongoi TV ni wakulya amuika meyandike vandu vakwetela mese kuandikwa. Onesmus Chalo nilivota wito kuma Kitui.
kumana na mwa wa kivuva musini wa Kitui na ekalima musi wa Kitui kutumia kivuketa ikisio nicho cha tumso musi wa Kangala edhwa na woni wa kumanenge ekalima musi wa Kitui kivuki dheu kwisilanzia ya kukisunga na kukiita ila kwa kisongo eto wa purification na kila andu ingi mwa kitumia va musini wa Kitui. Nyane mwekali wa Kitui na nekaleta Kitui tendilite ngona kwenda thena akego ando ingi manusa akego kita kesio kio cha kithima cha maima kesa ya maone manongela kana ndo ako nyakego kethoku niona kwatwe ne yesilia yao bingu akego na mantha masine ya purify kego nigone nange ando kego kesio nigo tutale kwa avoid ko mina mathena asuma wada mokana kego. Ende kwisila kwa woni wa musi wa Kangala ni kana no yumete kwa manenge ekali ama musi wa Kitui kibuki dheu na kila ukithoete motambo wa kukiita. Kwethia na mwa wa Kivuva kauntini ya Kitui ni kwa atumiswe musi wa Kangala ambesi ya kampuni o wa kusavya Kivu na ula okuweta Nzambane Springs otondo ngwethia nge kuelesia. Nithukuma katika kampuni ya Kizima Kizuri Kenya Limited ila iva Kitui na kampani itu ni kampani zeo to produce ya Kivu kiseo purification itu ya Kivu ithianzeo twasise baya ni vala wambi ya usobi suba kindu chambe ni wale ito dhambi suba bubu utanamba kwiki ya Kivu that is urins kisoba tukithe kikitheunesa then bube mundu lailite kwithilonga mite bu wa kurins isoba after there unenga ni isoba bano nikenda nake olo kutabia atabie na mundu ungi nake akunike amwe kane makulwa na alama tewe yani evindani eti evinda ya kulika metuwe ni medhoku inde ne evinda ya kumanda ondu wa kweka nikenda kwe yukile kemikalile na kwithia meandu makwe kwa tomethenyani yukite nondu kindu chambe mundu ailite kumana ila we idol ndwithila nondu tona kwika kila kibo withila na maundu maku bindesie na amwe matethia amasio so kumatwandikwa bano nituthukumite nesa nituitethetie tikatethio na asia imaitu onitwene tuketethia mutambo naambia kwa research na mandana na mitambo yoki engeta meseo na manda mutambo moseo na mandana na ndo mesena no wake go na seek advice ya experts igona kwatania na ando makuma ilobi mambete ya mutambo moseo wake kampuni ya kwanza wase kwambia kalaka ninga 0.5 liters kwa na kio cha lita mwe cha 1.5 liters cha lita itano cha 18.9 okay ocha ndani ne the 20 sauge ocha ndani kwethia musi wa Kitui wivuletwe ni thina wa Kivu yu kampuni o wa Kizima Kizuri ola kusovisia Kivu cha Nzambane Springs utongoni wake musi wa Kangala mena wikwati kunenge ekalima musi wa Kitui Kivu kitheu otondo na minena kukwelese na wayone na medho maku geripoti ya Mutongo TV kuma musini wa Kitui neta Onesmus Chalo Nandi musia isembitikili yetu kwate mautumani menyu manini na indi yetu kuendea na Vilingi Wa Mauvoo vala musia isia umou kwasia evia yehu ya Nzambani no yanza nisia ni Savali wa Mutave kuma Kalanzoni ungi ukwasia Mutongo TV yesawa tuende kumuidhukisia nina kiveticha kwa Roda Makenzi na siana ni Makenzi Maiko kuma Chumani Kibwezi na ungi ukwasia tuenda kumana muno uvo wa evia ya Nzambani kwisila twende na kumana muno ulu wa evia ya Nzambani kwisila Mutongo TV na ndilingo na ndo ingi maendeno kwenda kumana evia ya Nzambani jiva kwenda wa ata na indi nitukunenga mitalatala twamina Vilingi Wa Mauvoo unyuvani munini kilioni mbunge cha Juja kauntini ya Kiambu ni watu aiwa tui umundi vala namba nini ya akuni makula ya kusiwa kilungu cha itano yulu wayana chandu ala meyandikithitie ta akuni makula niyo ye yumilia kivila kiki na andu 11 ala mekukitia unyuvani uyuka itina wakiku cha ula unai muyumbe wa Juja Francis Waititu kana wakape
Alafu weko mpaka saa hii wanalalamikia mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya usafi, mambo ya elimu. Suluhu haiko mikononi mwangu ama kwa mheshimiwa Koimburi ama kwa wengine. Suluhu ni kwa wananchi wenyewe. Hii ndio nafasi yenu kuchukua hii nafasi, kusuluhisha mashida yenu. Hakuna maana kulalamika kwa upande mmoja juu ya hizi mashida, na wakati tunapewa nafasi ya kupiga kura hatujitokezi kupiga kura. Kwa hivyo sababu tumeona amani, usalama wa hali ya juu, ningelitaka wananchi wachukue hii nafasi. Bao ni ya kipekee na ya kihistoria. Hii masaa imebaki, hakuna vurugu, hakuna fujo, usalama ni wa hali ya juu kabisa. IEBC inafanya kazi yake, polisi wanafanya kazi yake, wakuje hapa ndio wachukue hii nafasi ya kihistoria ya kusuluhisha mashida zao. Kwa hivyo tungewaomba wakaaji wa Juja, msiwe na wasiwasi, security iko sawa. Hata ingawa serikali yetu tukufu imeweza kumwaga maaskari wengi, na ni vizuri sababu tunahitaji security katika Juja constituency, sababu hatungetaka kutokee maafa ama kutokee vurugu katika uchaguzi huu. Kwa hivyo amani iko tele katika Juja constituency. Itina wa miaka mbingi ya waoni kwa enendi ma ngomeni kauntini ya Masaku, serikali ya kaunti usu ni yewie kiyocho na ya maservisi ya silanga ula utonethia enendi mbe wa mana eli kukwata kiwu. Enendi ayu nimenda maserviwe nzia o imwe ya kulika silangani usu, tanzia imwe ya kusiya andu aingi maitumia kiwu cha silanga usu. Boniface Mutisia na livoti esu. Kalimaxio changomene ila isambu kaundini ya Matungulume na ondua kutani etina ukwata kiwu kuma silangani ula unenziwe ni serikali ya kaundi ya Masaku. Wengi enendiani mamikule serikali ya kaundi ya Masaku itonde kumandanzia imwe ila ya ulikavanundu ithekasioni siu kinyangwa evinda ila iseso ya kusawia silanga uu iendeye. Na yu itenze uvye nongi nabeze na kinene nundu mundu angewa kwake na ndei na mubango wako angewa. Kwa uti ubiwa nzieno nazo ukeria matinga maluka uteria bwa basilanga tiani na moni yani na maikwira na wia maikina kitaka nundu mekina lulone ya serikali. Kwa undi asia pauna vota aminwa evinda zila yenge melilikana kutuse ubisia nzia ino zito ekakwene ino zito la kumandaone kumalamine kumandaone kukawika yuva asilanga nesio kwenene nezitutera sia nondo tati mal ngombe ile ina nyusa asilanga esimete muingola na ibangi sina isisila na isila jukirekane kwa mwene ona sia akauka unywa zino ngina sisileba ko ona manga ngalukweno nazo ya kwesila jukwa iyo nazo ni yailo nazo kuseubwa nondo nazo ngalukweno nazo zisila ngombe kukaunywa na isisila itekane siene pekinene ko nitukulio nazo serikali evinda ila eto service nzia eto service lulo ino zito ne eto service lulo ngalukweno nge ko ndio tunga mobea kwa alama na ungameye silanga zito tukwete kana mule enende amende kithindo ila si ukwata kiuka na kuthwa kuvina silanga usithwa na vandu vamwe va kwisila tanzia imwe ya kwailia utheu. Wow, anabalate tu lelo kati wa silanga ila serikali kubanga tema tu service nzia nimeuka umadhondo na ututemea nzia withie dona silange na la yoka osiwa na sungu meselava nazu zia sia linde kawesa ithia ba nzia linde tienda ju o kuneke kie ona sio nzia sioneka together titonge ngai mobea namo amwika maxio kindi mekona nyotanu mayasika na yuni mekwenda kuyukilia kiukwati ovamwe na kulika uemini na ithieta muika itegwa mutho nundu wa silango kindu chambe itegwa mutho ni kwetha nunenziwe tinekala muno tiitabika tina nite na banda mboka lakini ugesaithia tina kiguo lakini yu kindu kilati utungia ngai mubea ni kwetha yuti na kiguo kianu ithieta muika itithumetie time ku mwena ni miunda na iti banda mboka ku itithumetie muno kwisaithia itaima kila kingi otondo andu mamina kwasia kiwu icho kinokio esaithia ichabengi sa silanga ondu endea tikwatia kiwu chaoleka silanga no uwenzwa na tiende na maundu maitu otondo tenaendea motene ko ithieta muika tena mutho ni kwetha project situ isiendea
tigere sawa twika kiguchino chote utumia kubanda mbemba tikang'ithia na nengi takatingai tithati yona maundu ama sobite ti ukulia tiende kwende ona kua silango sutono wauswa tono bute kinete kiwo cha uswa mbaka bute otula kumutungia mubea kuma silangani wanzuna ula wikisioni cha Ngomeni Sambu kauntini ya Matungulu nitawa Boni Mutesia. Aimi mamiti na mala kuya Kitui ni maumia witano kula kui gavana wo Charity Kaluki Ngilo amakwate mbau kwa kutuma ataalamu ma uimi kumasomethia enendi yulu wa usuvi wa mawith yululuko mainenea na Vilingi wa Mauvoo. Aimi nimekwasia kana uvandi wa miti nutonya kuvetanga yua na ucha ula umana na munyao. Mwandiki witu kuma kisioniki Onesmus Chalo nukutwelea nja Mbeange. Aimi mamete na malava musini wa Kitui nimeenda gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilo akwatemba kwa kuthuthia kalima kaunti ya Kitui yulu akusovya mawithi ululukomo kwa kuvanda miti na ilete theasia kukusia mbua na kusovya kiwo kikakuswe nesua ela ya minana kwa muno. Ikitha tuna miti kivathukanio, tuna mitunda mbaa maembe, tuna mbaa misungwa, miovakado, tuna mikundi wazia, tuna mavenesi, tuna mitimo, miti ya kila muthemba, tuna mikuluvelia, mikilivi, tuna minyonyo, miti ya kila muthemba tunayo. Kou mukamba na mukenya wonze balonzia isie muchokoni chio mundi ndona kuthuthia nguye kana wabikia kuthi kwa mima miti diuwe miti onetha ni miti 10 wagigishe kila season kana kila mbua no abanda miti at least onetha ni 10 na kindu chuki ketha gigisio. Muvea wa wimi va kaunti ya Kitui ni wa thuthwa ni EMA wa sevuso ya kusomethia andu vata wa kuvanda miti nundu aingi moma yese kana miti ni tethea cia kukusia mbua ondu mwana kusovya muthanga ndukatwawe ni kiwu. Undu no banda miti ni passion na undu no ni wenda wikulika nzini wizeithia no tona kwithia utona kuona umuhimu wa ubandi wa miti kuni asia twithia andu ingi na nituonete usio wa ubandi wa miti nikwithia ubandi wa miti ona watato sisi ona bano twi nzeve ni nzeo na nikwithitwe twinengane miti ona nza na kula tumaluka nitwenda atukwatia tukona ndula miti ila tunenganite undula ithite kika na tuiona environment change yetu kana ya liuletwe ni miti ila tunenge andu athoi maitu kwithiwa ngaliko mbinge itakwatali ona mbua yovwa va Kitui ni kumana na unyivu wa miti na nicho kitumi AMA mosie tambia kuvanda miti nikenda kwa liula mawithi ululuko ma Kitui. Tubandite miti tu yandu ingi na tubandite miti ina lunch number na nitwithe atu kwenda tuosewe miti ni serikali lakini ngitungia muvea wa governor ngina mbua kuiza ithia ni watu andu ma environment na andu ma agriculture makwatanite machuka metwose miti indi binde kwina ithwa na junior kini asia ni kondwa ondwa unyivi wa mbua nicho gitumika bana utanao sa toa ya kusukuma andu mauke mabikie kwa miti. Ngiripotea Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Naini musiaisia mbitikilie tukwate utandithia na yetu usiokethia na Mauvoo Mbeange valatu vuvila Vilingi witu wa Mauvoo nthini wa kaunti ya Makueni kisioni cha Kinyambu itina wa utandithia. Moto ino mbete cia timwe yaku ni ota ni kata ningi ni ota ni kuibe yake kethe mutsinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndi bite ni ota na bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela
kukwata skiza tune ya deni na corona, tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 111. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza isoichacha ndio maana msina pupa ya maisha kweli vaikuma uivuva vaikwisobana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe nansika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawairite kwika wikuya musi mundume ni wairite one wa mwanya onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha mhina kusia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama metha ama biniwe nundu myei 3 ndizi kana ni witha ubwete no kakwata binaingi nundu thumuone itina wa myei 9 kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endeni ukuthie miao yiva ekuli ndwezi ndibala bevibi na bala uti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilunke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba enendi makinyambu ila yi kauntini ya Makueni yu ni maumia witano kwa muvea ula uthinikia maundu ma stima wa Kenya Power uvikie na kumakwatisya stima ula meweta ta mutile ni maumia witano kana mathinikiwe vata usu kwa mituki uwiuka itina wa isio kauta ilembetani ya Ukamba kwithiwa yivuilitwe ni mathina ma mwaki wa stima. Kennedy Mulinge no kutwelesya mawea mamuma kalima soko wa Kinyambu na ulowe kauntini nini ya Kibwezi umiloni wa Suya kio mundine maongometi na mwaki wa stima na ulama tumea maweyani mwako tulakweyo ni kambuni wa stima va Kenya KPLC mainena na kisasikini maeleza kanatho kunyama kambuni wa KPLC mafikia sokoni huku hiyo matatavito kana kunengwa notice na kuambisia kukua mita na valama siki yema kuniani na madhi nasio ino nyangalizia Kenya Power na thukumimayo na moka anona maliza kuitwi ni mambi otu nisiconnect stima kwanza tabandu kumia noni maliza makwa na maina na mama otueleza kitumi chokwa na makwa mathina imita mamina kunya mita situ megi ya maguniani na zingi ba muno maguniani marija bungale ni mathina sio zika yosio sia komana kitumi cha kutilo stima si sia manano ndo maina ngothe wa kikoke yunye ndima kulia ndo ngityo ngina ngakulia nengeta mundu nenge baadhiara inye mambea sijui stima we na kasoro chao niwe ani mjita mekumera na stima we na thina mwao we ndio kwache yu neke bindure ndio manani chao maina tutabia na maina ndio ndio makulia na latu makulia ngo mundu unaweza kwethia ina hapo chini tutabia ni maeleza kana vindani yako kota ni wa stima uma kwata niwe ni andu na alamoni ni makampuni u na kwa vinda miaka inao yumethito maitumia na kuiva stima o wo uo yu tito na kuona na nitutwete ba stima na tebete lungu ya evinda yaza nondo nyekuma ne kalaba ne kalibo miaka ina nge ba stima usu
na ogila jio wapotea ela moi wona wathela mayoka maitu la stima ati ibeta maitu atu ibera driver maitu nge kwa uri tukaenda temane we stima o teko wari community cia haki na nete bai imbeza zienda aba no mama kio la ile ya tusio ziliu ma mbata ma kolekiti na no mama kinge mandisi kolekiti we the to sangai etha mazia na tutwa tutuma na meze tutuma kan pando bathu kumele ma robisete ne makarunenge notice makoka makatupindu ya makarobyo tutekeka ekaliane matatakana kumana na kiko kiyu vya sala sio na vamuna ukwati wone siamba isio kuneka muno na makolia kambuno simane na ndo na alame dhome mbuloka siama kina kumose tambia nekana kusia kwekeka kwa kiko ki vando vange yuto sito kwa redu na thena mwinge muno yuko bindetu yukume ala mokie matila yuto kometa mbebone tutana kwambe kwenta mundu to tutumia muti wa stima ondo kabwike wani nyanda une yuko kaibwike wani nyakabwike wani stima ibata stima yuko uwe sine bya cheno wasala ndei tuketo kokwaru tuwekambe kwenta nyembe mbeza ngwadi ya pa mbibi azia na badingwa kwadi yonge nondo na ndeze bene nakana ka ndi school na bayingombe bandu wange ne thukumano ndeze buyonge ndeze uyo bebya nyenengu wapioge economy ni ndiende na nemo konegu ndo na kumya wera no muno kula kwesilekale nondo tino siwa stima kwetha twena wio na wetha twe confuse tutoma na nduma kana pa ondo moto thukuma ndo na kumya serikali likela kendo chumo no nondo mtu anakweza kwa affect wa kundu kwingi muno no kethi andu makana power tima complain yo mayo mana nondo timaliza kino mate mana nechao tuino kose ndu twemea ne mona mo meacha timo kutu asese lekani nesi anya kino chumo no thakwe mambuloka ne ngito mana wethe ne twa nesia shungule kwa kuri nesia kwa thenya nende mayekala kipindu na mayebeta mbeza sio tuto meacha tima mana tunena na munene wa ofisi wa KPLC sokoni wa Kibwezi no lote kwenda 17 newelesa kana kwa vinda mwaka omo yumethi tumaitila stima lo kwata nitwenziani leita ile na kulia mundu lo kutilo stima na kwata ni weondo vaile aviki ofisi ni usu na mathango makuikithia. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wakwata utedio wa meiyo ya kutethesia kukitana na wa corona uvisini wake muthenani wa umundi. Utedio huu wa mitambo ya kuthima uvyuvu kana thermogun na matangi ni manenganwe ni makundi matema kisilikali ivindani yi wa corona ukikwatiwa kwambata tuivikia mwaini wa Mwonza. Daniel Mongela niwe wina ngewa yonde. Ameshana pesa. Ameshana how much money is in the account. Everyone knows about the pandemic and the ill effects that it has brought to the economy, and as part of our efforts to ensure that the county is able to fight back and prevent this pandemic from going, we have donated 200-litre drums. As a start, we have donated 10 drums, 200 litres each. This will be basically to ensure that you have enough water in schools to be able to have the children, teachers alike as well, to be able to sanitize themselves and help us prevent the spread of corona basically in the county as well. Ekali makisio cha Santana na Magongo ila si Chagamwe ni kaunti ya Mombasa ni mikaila silikali ya kaunti isu ivikie na kuthinikia vata waki kila kina kiko kunyaika kisioni kiu mainena na Vilingi wa Mauvoo ene ndiasu ni maweta kana kiu kina kiko ni muisio munene kwa uima wo wamwe. Ajelina Muse ni wa nenanya na ene ndi asu na atumbanisia ingewa yilie tau. Ekalima utiwa Santana Magongo sub-county ya Changamwe county ya Mombasa ni maumia wetano kwe serikali ya county na kampuni wa kunyaika kiwu ya Mombasa Water and Sewerage Company kulikilela katina kumanda usungio wa dhina wa kiwu kidhuku na kila kiweto takili kite mevele kini ya kiwu kia kutumiwa na kwa huku meki ya muisioni wa Mauvoo.
mainena na kisese kya Mutongo TV ni maweta kana muveleki usu unatonywe kavindani kala mitao ya kutoa kiwu kithuku inaseova wa methenya 5 mbituku na nduna esa kuseova na nima kuthinika ni kumya kiwu vasa na umundi tena thina wa kiwu andu ma kiwu ni mesire kwithia malekeleli obondi wa kiwu tine na kambuni ile na soba cia sewages na kwa bahati nthuku na nthio matina pipe ya kiwu na pathela matukweli kambuni ile nengero yose kutoa sewage itawa juka na andu ma kiwu manethia mena kukosa kuelewana nundu wa nini pipe yesu na itina pipe yesu no misie takataka kana kinyezi cho na andu ma kiwu me komblini kana no mubaka masobye sewage zuma connect mata manite thina wiva ekaliani maelese kana tamethi tumaikwata Mauvoo alama umanite na kiwu kikiko na kulasimikia kuvingia ciana cio nyumba nikwe wani vandu va kuthaukia maiweta kana yimayu tayina muisio munene muno ndio wafaa tushughulikie na hao watu wa scope wote walikuja hapa hivyo wakatuletea vita wao wanatukuonyesha kinyesi kivipi na sisi ni binadamu kwani sisi ni wanyama wako wapi hii ni haki atakana tutendewe sisi ni binadamu pia kwa sababu tuko na watoto mbele yetu hapa wanatambaa na wanaweza ingia ndani tutawakomboa vipi ni maongela na kuwetekana ni manaosi itambie kunenenya na muvea wa kiwu ndini wa sub county ya Changamwe na maviki ya kusungiwa naye wanamaliza siku 2 maana yake ni rationing sahi wanapofungulia maji baadaye baada ya siku 2 sasa inasukuma hii kinyesi sasa inachangana hivi ndio mifereji yote inapata mavi yote kinyesi na tumemwambia bwana George amekuwa na kiburi kubwa sana na mjeuri na anatukana hata anatukana anasema mtakunya maji sana au mtakunya sewage sana na yeye ni mfanyikazi wa serikali ameajiriwa hapo scope kutia yulu wa kiwu kino undu mubene bano nyenigale tababa myaka 10 itino wa myaka 3 twithite na thina wa kiwu na ciana kwithia tina thina wa Mauvoo nyesu ongi nenu saa 6 cia utuko netwa ye mwana wa hospitali ekita otabika na thina no kiwu nela wathimwa ethi wa thina ni kiwu kwa utu acia bandu bana bena thina yimaima asimbie kuma 5 days matuko 5 mathelu yuma ya linda mengangana nundu wa kusobya na maisobya wanavamwe na o zikayosia kunenania na mwene kivila ndini wa muvea wa kiusi na asia matunda ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose Naini musiaisia ni utungia muvea nundu wa kutambanya na itu dhini wa Vilingi wa Mauvoo na endi ndikuyanduka dhivasa tukamane saa 3:30 siavika dhini wa Vilingi wa Mauvoo ndikuendea usiaisia musio wa ilungu ila ingi na endi ndiukuya ni muvea muno na ueme vau Vilingi wa Mauvoo waetwe ninye Veronica Siombua na Sharon Ndinda avikia na kutua liula kwanzia ya meko kwa oyu tiwa Inesa